Hello everyone, it's your boy NEGI and welcome back to my channel, and I'm back with another reaction. Or this time the name of the song is Lira Lira and this is a Manipuri song. And those who are watching me for the first time from Manipur, you can subscribe to my channel and you can be part of my gang. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 लेट्स गो। प्लीज इसमें सबटाइटल्स होने चाहिए, सबटाइटल्स नहीं हुआ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। Eina Fagi Touraga. Eina Fagi Touraga. Hey, Eina Fagi Touraga. So I'm gonna enjoy it because they will show some Bonnie video. Lira lira fajjaba se ay khaktani queer nagtok She's so cute. waitani nungsi mai tong pangjaba su ay khaktani tamoy mapachumba su ay khaktani The dance step. Lira lira fajjaba su ay khaktani queer nagtok so waitani nungsi mapachumba su ay Music is good. nungsi mai tong pangjaba so waitani fajabi laktay nang tani Fajabi. Lai bốc phô bố mắt cha nói ni thơ môi mai khum ang đốc tơ đun na nang mu lạc bố mai đâm đi bani As I believe वो पीछे टी थे ना, टी गार्डन, टी लीव्स. Nice step. Locations too good. nung se ba chao ma su han no yeng lu dei ta moi pi tok ta no le li ni ai ma tam kaya su ngai do no lo li di nung se ba ma sa kang de na kang li ni ya bi do madam yo re do ngai jaman ai bu phang hello ya biro matam yaure do ngai jaman ai bu phang hello Shibana yom sele thamoy busu pel hale thamoy singba wa hai kayana nung shimari chung daure panthung yauba ngam lani pokpagi ma hai anjare nang nakallido mangla do chumari ai na kallisu do makti
ꯌꯥꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯗꯣ ꯉꯥꯏꯖꯃꯟ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯣ ꯌꯥꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯗꯣ ꯉꯥꯏꯖꯃꯟ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯣ. So why? So first thing that there was no subtitles, so it was like I didn't understand anything. समझ नहीं आया कुछ भी, भाई कुछ भी नहीं. But you guys can let me know in the comment section. But overall the thing was that जो ये लोकेशन यूज़ करते हैं, लोकेशन इज ऑलवेज काफ़ी अच्छा रहता है इनका लोकेशन. लाइक आई बिलीव ये मुंबई या गोवा में हुआ होगा, ये जो सीन था इनका वाटर वाला, ये नाव वाला, बोट वाला. बट ओवरऑल डांस स्टेप वर गुड, everything was okay. I really enjoyed the video, but lyrics के लिए you guys can let me know, then only I can understand. but तो पता नहीं है, but overall अच्छा था, मज़ा आया. आप लोग बताना यदि आप लोग को रिएक्शन कैसा लगा. यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को बचा डालो. तब तक के चलते हैं, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में. पीस आउट.